F'temp sajfi b'xemx tiżreġ kienu bosta li tul il-jum tas-sibt irħewla lejn il-Birgu, eżattament fil-Forti ta' Sant'Angelo biex filwaqt li jammiraw il-patrimonju ta' dan il-forti li jmur lura mijiet ta' snin ikunu jistgħu jsegwu regatta tradizzjonali ta' jum il-ħelsien. Għal dan il-jum dawk li ddeċidew li jerħula lejn Sant'Angelo setgħu jidħlu bi prezz ridott ta' €2 biss. Kienu bosta turisti li benefikaw minn din l-offerta u ammiraw żbuħija tal-Port il-Kbir, tant li kellhom kliem ta' tifħira l-mawra tagħhom f'pajjiżna. I think the Grand Harbour is one of the most magnificent features of Malta nowadays, and I think the regatta is a nice way of celebrating and using the Grand Harbour and celebrating the Freedom Day, of course. I love it here. It's just beautiful. I think this country is marvelous, and the regatta races just get you going. It's just lovely. It's beautiful. Absolutely beautiful. The country is beautiful. The water is amazing. The buildings are amazing, and the history is amazing. You know, I wish the whole world would know as much as I do about it now. Grazzi għal din l-inizjattiva l-pubbliku seta' jammira parti oħra minn Sant'Angelo kif spjega l-kuratur tal-istess forti, is-Sur Matthew Balzan. Kanna membri wkoll tal-Malta Historical Fencing Association qed jagħmlu displays edukattivi tal-ħiliet tagħhom u barra minn dan għamilna wkoll xi tours li idawru l-viżitaturi man-naħa ta' fuq tal-Forti Sant'Angelo li hija mmaneġġjata mill-Sovereign Military Order of Malta mill-Ordni ta' San Ġwan. Din l-attività kienet parti wkoll mill-festa l-kbira li tissir għall-okkażjoni tal-Valletta 2018.